ngasi phongkhiba se phongsingdagi maruoiba paukhra bom yawba beg phanglei Jammu and Kashmir gi Ramban beg amagi manungda haplamba improvised explosive device natraga IED ahum phanglei explosive sing aduga loinana thong ahungi photographer singsu yaurami maduna takpade terrorist singna thong sing adu thugaina bhonaramba oigani tai haina security official sing haiki ngarang numidang athengmuda army amasung police ke aponba khutpu amana Gul subdivision gi Sangardan gi Masra Daram forest beg adu taduna lerma thengnakhibani haina mahana khoina haiki haina spaus na phongdorakli atopa pawmna Iran da protest tawbagi khongjang changsilakhibada angang kungani pan hena sikre Iran da mahasa amini sikraba matung tarakpada protest tawbagi khongjang changsilakhibada kungani pa lom hena sikhibaga loinana edalsa kayana phajinduna thamli haina writers group ki makedigi phongdorakli Masa amini masagi sai kunganithu shuraba Kurdish Nupi si Iran gi phatabada maming leraba morality police na phogat kiba matung tarakpada sikhibani ma Islamic Republic ki oina lairiba Nupi oibisingna set jagadaba dress code ngakna satabaga mari lainana phakibadagi sikhibani Iran government ki makedigi di masa amini heart fail oibadagi laikhidabani haidi masa amini laikhidraba matung tarakpada Iran protest tawbugi khongjang paksana sangsilakhi Iran akan wa khongthang lakholakibada protest tawbagi khongjang adu saruk yariba miyoi kaya Sire duga miyoi sa kyana phagatkre Iran gi Children's Rights Protection Society na su school tamliba angang singna lambi da thoktuna protest tawbagi khongjang sangsinkhibagi akan ma khongthang lakhotkiba yaning da bu uli Sistans Balochistan province da protest tawbagi khongjang sangsilakibada angang kungani palom hena sikre haina Tehran the base tawba human rights group na pikhibi statement amada phongdokli Sikraba angang singadugi maramda imung manungi miyoi singaduna tomina laisille haina human right group ki makedigi criticize tawkhre makhoi angang singi judge lawyer amadi police yaudana case athari group asigi makedigi phongdokhibada government na madugi daita pugadabani thaudo odura senari ba miyoi singadu faraga dandi pigadabani haidi Revolution Guard Deputy Commissioner Ali Fadibi na Iranians media ra October manga da phongdokhibada Iran gi police na handak ta fogat kiba miyoi singadu gi manungda masagi sei taraga manga subada ngairiba miyoi ama yauri Human Right ki lawyer Hassan Raisi na haikibada angang kharamadi adult drug offender gi detention center da phajinduna thamli masi yamna nungaini oiba thawongni masagi sei taraga nipan ki makhada leba miyoi singbu criminals activity ga mari lainana phaba yadi masi ain goeba mi yengda phungdokpani hauji masagi sei taraga ni thuidi ki taraga humdo amari taraga ni pani ki taraga mapan phau ki marakta leiriba agang sa humlom hena police custody da leiri masa amini laikhidraba matung tarakpada hijab ki wathosi sauthorakpadigi Iran nupi masa kyana lambi da thulaktuna anti government ki slogan kya lauki hen spouse na phungdorakli atopa pawmana Pakistan pung ani khudingi nupi amamam rep tawi survey Pakistan pung ani khudingi nupi amamam izat manghali haina handakta survey amagi matungina phongdokli Pakistan nupi oibisingi sep oide haibadu thawong asina mayek sena uthoksare masigi mathakta Pakistan gi oina honor killing gi thawong singa si yamna toina thokpa masu ohi Pakistani Senel gi investigation unit na satakiba survey do Punjab province ki home department amade Ministry of Human Rights ki khomjin kiba datani nupi oibisingi rape case ki sang si hengalei adubo conviction pibi ki sang si yamna nemna sa 0.2 gi sang da leidi nauna khomjilakhiba datan uliba sangi matung hina nupi lising kunga mathoi ga samapalom hena english ngani ga taraga tret amadi english ngani ga kunga mathoi gi marakta izat manghan bikre masina takpadi Pakistan nong mada nupi taraga ni thoidi izat manghan li habani aduga pungda putholaga masi pung ani khudingi nupi amam izat manghan wigi thawdok sing thokli hairiba case singi report asi nataba mafam khangdana losin ki ba thawdok kya masu lairibani maru oina masi kari gumba phongdok luba taragadi awa ana amadi miat mipun gi thawdok sing kya sa tharakadra haibigi losin duna thambagi thawdok kya lairi english singani ga taraga tret matam nupi izat mangan khibagi case lising hung sahung ga kun ga tre thoki adob english singani ga taraga nipan gi matamda case lising mariga samiga yakai ga tarukta hengakhi english singani ga taraga mapan gi matamda na case lising mariga sawaga humdraga humdoi hingakhi english singani ga kun gi matamda case lising mariga samiga humdraga nipanokhi english singani ga kun ga mathogi matamda na case lising mangaga samaga humfuga mapan hengakhi haidi hanasu paus na makata na phongdorakli makasa tarak poina to pawmna
MGNREGA की फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की पेंडिंग लाइबिलिटी पिथोक्तरे हाइदना हाई कोर्ट वकालकले इंडिया लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स ना फर्स्ट ट्रांस ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट components for financial year 2022-2023 की अहानबा इंस्टॉलमेंट की लुपा crore satret का यांखै का हुमफुगा लाख निफुगा मापन लिसिंग हुमफुगा निथु की सेंप मणिपुर लेंगाक्ता सेंक्शन तौरखरबा फावदा फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की ओइना MGNREGA की मखार मणिपुर लेंगाना पेंडिंग लायबिलिटी सिंग पिथोक्तरे हाइदुन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर वकालकले वकर असी पोरोंपाट की मणिपुर पंचायत भवन ऑफिस ओरिबा मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद registration number 2061 of 1977 की President MD Abdul Latif से हुमफु अपको लेखिद्रबा हाजी बाशेर उर्दीन थवाल मोइजिंगना पिटिशनर ओइदुन फाइल तौरखिबनी माकी पिटिशन की रेस्पोंडेंट सिंगना मणिपुर लेंगा की मेकेडिगी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी RDNPR अमसुम मणिपुर स्टेट इलेक्शन कमीशन की मेकेडिगिना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नि पिटिशनर था की तरागा मथुरे फाइल तौरखिबा पिटिशन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर WP क्लोज नंबर 847 of 2022 ओइना ngarang justice anthem bimol की बेंच ना लखटखरे पिटिशनर ना कोर्ट वकालक लिबना इंडिया लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ना MGNREGA की पेमेंट तौनबगी दमा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ओइना वेस्ट कंपोनेंट की दमा अहानबा सेंट्रल असिस्टेंट ट्रांस की अहानबा इंस्टॉलमेंट की ओइना लुपा करोड़ सत्रेट का यांखै का हुमफुगो लाख निफुगो मापन लिसिंग हुमफुगो निथु की सेंपम सेंक्शन तौरखरा बफावदा मणिपुर लेंगा की मेकेडिगी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की ओइना MGNREGA स्कीम की मखादा पिथोकम थोकलिबा पेंडिंग लायबिलिटी फंडसिंग पिथोक्तरे हाइबसिनी लोइनना मणिपुर पंचायत राज एक्ट 1994 की प्रोविजन सिंगी मखादा मंगा सुपर जनरल पंचायत इलेक्शन अदु कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागतरे की अक्टोबर 3 पांगदोखिबनी स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्ट सुपरविजन अमसुम कंट्रोल की मखादा पांगथोखिबा मिखल अदुगी रिजल्ट ना अक्टोबर 13 अमसुम 13 इंग्लिशिंग अनिगा तरागतरेता लाउथोखि रिजल्ट अदुगी मतुंग इना तरुक सुब जनरल पंचायत इलेक्शन असि सलिबो अक्टोबर इंग्लिशिंग अनिगा 19 दा पांगथोखम तुइ मरमदे हाउजिक लाइरिबा मंगा सुब पंचायत की मतम असि था असिगी 19 दा लोइरे हाइदि मणिपुर लेंगा की अप्रैल 19 इंग्लिशिंग अनिगा 19 की अयुक पुंग 10 मखाइदगी नुंथिल पुंग 5 तरक फावदा पांगथोखिबा कैबिनेट मिफमनसु मणिपुर की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अर्बन लोकल बुद्धि अमसुम पंचायत सिंगी मिकल सलिबसे सिगे सेप्टेम्बर अमसुम अक्टोबर मथंगसिना पांगथोकननबा ओरेप लौखिबसु लेखरबने हाइदि अदबु मणिपुर लेंगा की मेकेडिगी MGNREGA की फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की पेंडिंग लायबिलिटी फंडसिंग हाउस फावदा रिलीज तौदबग लोइनना पांगदोफम थोकलब तरुक सुबा जनरल पंचायत इलेक्शन की मिकल पांगथोकनबगी मतम लेप्तरे हाइबसिनी हाइना पाउसना फोंदोरकली लोइसिलकपोइना तोबा पाव मन खुद थोकना फमदा नुपी अहुम सिखरे मोन स्टेट की काक्तियो सिंखोंग मेमर लनमी अमदी रेजिस्टेंस फोर्स अनि अकन ममोन खुद थोकनबगी थौदोकता मफम अदुदा लेरंबा मिसम नुपी अहुम नोंमाइना पांदुना सिरे हाइना यंगोन की पाव अमर फोंदोरकली ngarang yum saki saki ayuk ta khut thokna bagi thagdok ta laikhidraba nupi ahum adudi than than thare aye kiyo amasum kiyot ke kheneni hari makoi ahumak yangon gi thingang yun township tagini makoi ahumak kai kiyo singda leiba lai khurum pam amada lai khurum ba lakpa da leibak thipa thawdo do thokibani mafam aduda pegodar asob nungjaw amagi manak ta phumduna leiba golden rock haina khangna mafam aduda lai khurum ba lakibani नोमै कापनबगी थाउदो अदुर अतोप नुपी मपन नुपा निपान जुंतागी पुलिस ऑफिसर यौन मियोय किया असु अपनाखि मखोय खुदिमक मफम अदुगी हॉस्पिटल लेयंगनब पुरखि मेमर नाउद मफम अदुर लेरम मियोय सिंग फोंदोरकपदा लाइ खुरम लाक मियोय सिंग अदुना किनमुन सुवांग विलेज लंथोरकपा मतमदा बस अमगी मरुमदगी नोमै कापनबदु हौरखिबनी कनाना हाना नोमै कापदु हौरखिबनो हाइबा सबसाना खंगदे हाइरी हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली हौजगुरदि म्याम पाउस मतांगसे लुसिनजरगे अमसु म्याम पुना अनोबा अपडेट ngamiनasi